Abakozi 18 bo mu nzego z'umutekano za Nigeria nibo baguye mu gitero bagabweho n'umutwe wa Islam. Uyu mutwe wigambye ko wagabye iki gitero kuwa gatatu aho wateze ibibombe ukanarasa ibisasu bya roketi ku modoka y'abasirikare ba leta. Aha muri Nigeria kandi ihuriro ry'ibihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba byibumbiye mu muryango wa CEDEAO byafatiye ibihano ibihugu bya Guinea na Mali harimo kubuza ingendo no guhagarika imari nyuma y'inama ya kabiri ikitaraganye iherutse kuba mu byumweru bibiri bishize. Umwarimu Jean-Jacques Muyembe wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wavumbuye virusi ya Ebola mu myaka 40 ishize yavuze uko ubuvuzi bwa kijyambere bwashoboye gukora imiti ishobora guhangara iyi virusi. Ibi yabivugiye mu birori byabereye Kinshasa. Muri Angola abayobozi b'uturere batanze impuruza ku kibazo cy'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica mu nama mpuzamahanga ihuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano mu gihugu. Naho muri Kenya wahoze ari minisitiri wa sport Hassan Wario yafunguwe ejo kuwa kane aciwe ihazabu y'ibihumbi 33 by'amadolari y'Amerika kubera icyaha cyo kunyereza umutungo mu marushanwa ya Olympique yabereye Rio muri Brazil.